So kule video yethu namhlanje sobe sikhuluma ngala phana uTK Dlamini wayikhandela udumo kuzala phela la khona indawo kaMastermind. Siyasambona futhi ukuzalo ebuyile kulama viki adlula phinde futhi wahamba. Siyazi ukuthi uMastermind impela unama fans kuzala abantu abaningi bayamthanda and vele nane role ayidlala kuzalo ayikususa ukushisa. So khona ke indaba enguphathele zona impela zakhe uMastermind ezithi ujoin enyama drama adlala khona phana kuMzansi Magic uyojoina iDeep City drama ya replace isibaya kuMzansi Magic and baphinde futhi bakuveza ukuthi useqalile kuyashutha amasini akhe and uzodlala indawo kabafana khona phana kwiDeep City. Ubeke sechaza kanje na ngecharacter abafana uthe ubafana uzobesuka eFourways eyohlala khona phana eDeep Sleuth and ukwahlala eDeep Sleuth before bayamazi even shubabo wakhe usoma business uthe uzothi mayifika lapha eDeep Sleuth uzosuka ukushisa cause khona irevenge akumele eyenze yikho lokho akuchazile impela ngecharacter yakhe lezi ndaba ezimnandi for abathandi bayo iDeep City and even abalandeli bakhe uMastermind laba bemthanda from kuzalo and ungakhohlwa ukuthi noma ngcobo njalo khona kwiDeep City ukuthi nje asikamboni kahle cause kusanenkinga ngasayilungisa which means bena lapha noMastermind impela bazophinde futhi badibane iDeep City impela kusazoshuba kusazoba mnandi ifu umthandwayo nje indaba ezimnandi lezi for wena and futhi ngithi simbongeleke na uMastermind ngokuthi ethole icharacter khona phana kuyo iDeep City hayi ngithi ke nje danke ngiyabonga bengifuna nje ukuupdate ngazo lezi ndaba ngakhohlwa nje ukuthi like danko.